دەستپێکی سپاس بۆ بێدەرفەتێ ڕاستی لەسەر ئەم پێش زەر باخبن پێش شارژی لە ئیرانێ تایبەت ژنان و زارۆک یعنی درومێکە وسا پڕ نەخۆشدا بوون هەر ڕۆژ ئەم نوچەیەک و دەستێمە دیگەیژە من نوچەیە کوشتنا ژنانە زارۆکێنک و لەوێ دەرێتیژین زارۆکین کار زارۆکین کوولبەری دکن زارۆکین و ژیانێوان di nexweşî de bûye û li milî yanî em nikarin tenê milekî de behsa wî bikin ji ber ku çend ew ê wî cuda heye mînak zarokên ku nikarin xwendina xwe xelas bikin nikarin biçin mektebê ew zarokê ku di malbateka wisa jiyan dikin ku ew malbat nikarin ew xwedan bikin her roj em dibînin li ser cehde zarokeke biçûk ew tê dîtin yanî rewşeka wisa nexweş e li milî civakî de ku ji bo zarok û ji bo jinan taybet ji bo jinan jiyan pir giran derbas dibe em her roj ew kuştina jinan li jêr nava namus em pira meşgûlin û her roj tê tomarkirin kuştina jinan li jêr nava namus û yanî giraniya bêkariyê ku li Îranê heye ji bo jinan e ama eger em bixwazin piçek berfiravantir li wê binêrin yanî rewşa jinan di hincê û hin bajêrin pir girantir e mînak li Sîstan û Belûçistan jinên Belûç rewşa wan pir giran e jinên Kurd yanî em jinên dibînin ku kolberî dikin li ser sinûra jin dibînin ku her roj bi jiyaneke nexweş ew jiyan derbas dikin yanî ema piştî şer ku dest pê kir ew bêkarî hîn zêdetir bûye piştî şer dest pê kir ew nexweşbûn hîn zêdetir bûye taybet ku înternet hatiye xwedkirin em nikarin tam ew rastiyê ku li Îranê tê jiyan kirin em bizanibin çawa ye em nikarin fêm bikin çawa jiyan bo wan derbas dibe jinê ku heya niha bixwe jiyana xwe yanî li milî aborî de jiyana xwe bixwe ew îdare dikirin anha em nizanin wana di çi rewşekî de ne ema her roj ew raportê ku bo me tê nîşan dide ku jiyan ji bo wan her roj girantir dibe taybet ji dema ku şer dest pê kiriye ew cihên ku demkî jinan têda kar dikirin ew îşa xwe westandine yanî jinê ku aboriyeke biçûk bo xwe çêkiribûn ew aboriya wan westaye ew jinên ku girêdayî înternetê hinek online shop ya wanan hebû anha ew jî westaye yanî jiyan taybet ji milî aborî ji bo jinan pir girantir bûye û ji milî tundûtîjî jî ji ber ku di civakê de dema ku şer heye tundûtîjî zêdetir dibe tundûtîjî ser jina û taybet zarokan jî hin zêdetir bûye ema ew rastî di nav nûçeyê ku li cîhanê li ser ceng û şer tê bilavkirin ew rastî veşartî ye yanî êdî behsa wî tune ye yanî zarok û jina rewşa wan çawa ye ne muşkile ye ji bo ragihandinên cîhanê ne muşkile ye ji bo ew kesên ku anha danstandin dikin li ser rewşa Îranê yanî ew cih nagirin di nav van nûçe û di van siyasetê ku tê meşandin rewşa jinan cihê xwe nagire û hinek herî me tirsî ev e ku em nikarin ew rastî jî tomar bikin yanî derfetê me tune ye yanî înternet qut bûye ew xebatkarên ku me pêra dişolîn li Îranê anha eger înterneteke wan hebe kesîn bên destgîrkirin ew
بین بنچاف کرن و اگر بین بنچاف کرن جی تومتا جاسوسی او تیم بنچاف کرن جبر کو وی سردمه دبا کو اینترنت هوا تونه با اگر اینترنت جی هبا کسین او دولت جرا دبیجه تو بو اسرائیل انجی بو امریکا شغلیه جبو ویجی يعني خباتكارن كو امبرا دو شغلن هول ددن ایدی او راپورتی کو بری جره اینترنت جبو مدشاندن او جی وستاندنه جبو كو هر قرتنك جبو وان يعني دباكو ببا سدما إدامة وان يعني أوقاس روشا جنان لفيدري قران يعني آنها اللي في إيراني چند كولتورين جدا هي أو كولتوري كل إيراني هي هر یک جوانا سدمکو تندو تیجی دناف خیزانتا دناف مالباتا زیده تر به تایبت لسر جنان زیده تر جی يعني ام تنوي گریدای مالبات و كلتور تنينينا جبركو ياسا جي ودري هيا و قانون پشتی او ظلام دگره دماکو تندو تیجی دکه دماکو جن تیت کشتن هری کم جزا بو ظلام تیت دانین اما دماکو ترس به يعني اگر جن او تندو تیجی لسر ظلام بتکرن يعني ام دبینن چندین جن يعني لسالا بری از باورم 48 جن تنه جبوكو خاصنا خواج جياني برتوندو تيجي رزقار بكن هاتنا كسك جمالباتي خوا كشنا انجي ميرا خوا زيدتر جوانا ميرا خوا كشنا چلو هجن تنه بفيت همتي هاتنا ايدام كرن اما عكسيوي يعني ترسيوي ام نابينن يعني ام دبينن ظلامي كو زاركي خوا دكوجا انجي جنا خوا دكوجا تايبت دماكو لسر لجير ناوا شرف به انجي ناموس به او كمترين جزاج بو فيتي كرتن يعني باف هبويه كچا خوا كشتيه 2 سال زندان كرنا يعني اوقاس جداهي هي جملي ياساده واوقاس جملي كولتور دا جبو ظلاما دسبكري كرنا جبوكو تندو تيجي سر خزانه خو بدن مشاندن اما جداهي وي انها اوه دسبيكي شر ام يعني نوچيوي جي نابين بلاف ببه دستي او شر دسبيكريه ام نابين كسك لسر وان باخفه يعني اوقاس نوچه لسر شر بخويا وسياسة شواتي مشاندن لسر او تأثيره شر لسر جواكي تنيه و ام دبينن تندو تيجي دناف مالباتي دا هن زيده تربويا ام دبينن تندو تيجي لسر جنان جي هن زيده تربويا تاني افنينا يعني لزنداني جي ام دبينن تندو تيجي لسر زنداني و تايبت جي زندانيين كو سياسينا و ملكدن زندانيين كو زندانيين عادي جراد بيجن لإيراني يعني ناس سياسي تندو تيجي لسر وان جي زيده تربويا اما ديسا او نوچه زندانا ام نابينن ناف نوچه ناف دولتي دا او صا برگراني وان بدن يعني ديسا او راستيكو لإيراني تي جيان كرن ام نابينن باس بحثي وي بيت كرن جبو فيجي برگرينگا ام فيا هر يك جدا جدا لسروان باخفن يعني زندان جداية كوملگه جداية وكاريگرين آبوريجي جداية يعني جملي آبوريجي تايبت جبو جنان أو شهر جيان جبوان وستان ديه يعني دي أو قاس جيان بوان جرام بويا بها بويا أما إيش تنية كسك نكارة كاربكة كسك نكارة يعني zaten peri İranê jî hemî bi banke û bank jî kêmtirîn pere dide yani ew kesê ku diçe bi kart ew kartên bankî perê xwe bigire kêmtirîn pere bi wan dayîn ji bo vê jî ji milî aborî jî
کاریگەریەکە پڕمەزن لەسەر گەل و تایبەت ژنان کردیە. زندانی بهتر خواستن سر زندان جنین گناه زندان دنیا جنین گناه بری ایدامه وکی گلک جنین امن نافدار و نهاد زندان ایران دنیا و کس نزان چند برنه کدری evini ben Karaca و Karaca derbazı nizam kudur kin kez algıya ki jujman nastine gelo revşa zindana aliye jenada revşa zindana çiğer İran'ı kasın sarıpçıymış. ایرو سهشنبه 118 مین کارزاری سهشنبه نبو سداره نبو ایدام ل ایران هبو یعنی 56 زندان ایرانی او کمپینه وک کمپینه که نبو سداره نبو ایدام کو 118 هفته ل همی زندان ایرانی هیا ایرو او بیانیه آنجی اوکی بلاف کرد دوی دا او بحث دکه چقاسی تندوتیجی لسر تایبت زندانیان سیاسی زده تر بویه اشکنجه لسر زندانیان سیاسی تایبت اوی کل چند محبره هاتن گرتن ام دزانن يعني زيادة ترجي 10,000 كس دوي خوبشاندان ده هاتن كشتن اما حجمارة كزيادة جي هاتن قرتن وحيانا هاجي نحكس جوانا هاتنا ايدام كرن دست بيكي شر حيانا ها نحكس جوانا هاتنا ايدام كرن تومتا جاسوسي لوان دانا يعني هر كسيكو لزندان دمينة يعني اگر راست بجي اگر نراست بجي بتومتا هفكاري قال امريكا واسرائيل تت ايدام كرن وام نزانن او اوي وان چوا درباز بويا يعني ام نزانن چقاسي كارينا باريزري وان هبه ام نزانن چقاسي كارينا باراستنا خواب كند دماغو يعني ام راستيا ويان نزانن اما او تندو تيجي لسر زندانية جن هن زيادة ترى يعني انها ام دزانن زينب جلاليان حفدي من سالكو لزندان ايرانية لزندانة كهري خراب جالي چابجم خوارن و خوارن جالي تندرستی جالی هر تشتکی خرابترین زندان ایران دمینه و آنها هم دزانن چندین جن روبروی حکم ایدامن وانا بخشان عزیزی و ریشه مرادی و شریفه محمدی کو جزای وی هات کم کرن و بو 30 سال و چندین کسیدن آنها ایرو نوچه کدن مهبو و کو جنک باوی حكمة إدام هي وبخوجي 25 سال جزاء قرتية يعني أوقس تندجيجي لسرفان جنا هي كو حتى جد دسبيكي شرحيانها أم هنوچا جهن زندانيان دقرن جوانا زنداني قصر الحصار زندانا إيفين زندان جدا جدا أما حيانها نوچيك لسرفان جنا لزنداني إيفيني بلاو نبويه جبوكو ام نزانن روشاوان چوايه ام نزانن چوا درباست بجبوان تایبت کو ایرشن اسرائیل جی نزی هن زندانا بو هن زندانا جی لیخست او نشان دیده مترسیه کو لسروان هن زیده تره تایبت زندانی ایوین کو شر 12 روزه جی دیسال لیخستن و لوی شرجی چنوچه کوسا بلاف ببوکو نزی و زندان هات لخستن جالی اسرائیل جبویجی يعني روشاوان هین گرانتره روشاوان اوقاس افکو يعني ام نکارن راستی جی بزانبن لسروانا جبركو نوچه جی تونهیه جبركو انترنت جی قطبویه مالبات جی هین لجر سخت دولتن يعني انها هند زندانيين سياسي هنا مالبات
بزەختێ رە ڕوبروونە و نابە نوچە لەسەر زارۆکی خوا بڵاو بکەن بەشێک جوان کەسین و تێن ئیدامکردن کەس نزانە کەنگی هاتنە گرتن و چاوە ینی دەماک و هاتنە دارزاندن چاوە ئەو دەرباز بووە ئەم نزانن ڕاستیە وی چییە یعنی ئەو ماڵبات ئەو قەس سەخت لەسەر وان هەیە و حەیان نەهاژی نکارن ناوێ زارۆکی خۆشی بدن چ قەس کەس ئانها لە زیندانی ئیرانی دمینن ئەم نزانن ڕاستیاوی چییە ji bo vê ez bawerim karîgeriya vê cengê jî ew şer jî pir xirabtir li ser zîndaniya heye. Rastî ez bêjim anha gel li Îranê bi dû şer re rûbirûne. Şerek ji alî derve û şerek di nav de. Yani ew şerek û ji alî derve ye dibe ku rasta rast gel lê nexin û malbata yani wisa hinek ji wan jiyanî we parastî be yanî me behs kir berê vê jî me got ew cêyê ku hatine lêxistin cê leşkerîne cêyê ku yanî ew tiştên ku em dizanin û nûçeyê wî belav dibe wisa ye. Ama dîsa jî ji milî aborî ji milî tirs ji milî yanî ew dengê bombebaran her roj çawa yanî li ser ew wana bixwe karîgeriya wî heye ew şerek e ji milî derûnî bi wan re şer heye ama şerê serekê bi dewlet re heye yanî dewlet çi qasî şer hember İsraîl û Emerîka dide meşandin du qasî wî hember gelê xwe ew şer dide meşandin. û her roj tundî li ser gelê xwe jî zêdetir dike. Yani ew nûçeyên ku bilav dibe hin ragihandine ew bixwe jinin wisa leçkê wan tune ye tên ber kemereyê û daxivin ku em bê welatê xwe parastina welatê xwe dikin nizanim ew tiştên ku cuda cuda ew propagandeyê wî dikin ne rast e. Rastî ev e ku her roj çendîn kes tên girtin. Rastî ev e ku tundûtîjî heye. Rastî ev e ku her bajarekî em anha bixwazin derbasî her bajarekî bibin çendîn cê leşkerî çêkirine û mobaylê ew kesan tên girtin ew bixwe erebê wan yanî lê dinêrin yanî nahêlin kesek wisa derbasî bajarê xwe bibe yanî wisa beke jiyaneke adî jiyan bike tune ye. Anha ew bixwe jî rewşa ceng hember xelkê xwe ragihandine ew bixwe jî dibêjin yanî ew dibêjin Muhsinî êjeyî weke serokê beşê evê Îranê çendîn cara ragihandiye ku em bi şerekî ne. Ew kesê ku tên girtin weke ew e ku serbazeke İsraîl hatibe girtin. Ew bixwe dibêjin. Dema ku ew bixwe wisa dibêjin em çawa ew rastî nebînin ku ew kesê ku tên girtin çi qasî jiyana wan di nav tehdîd û metirsî de ye. Yani ew tundî ku çi qasî tundî li ser rejîmê Îranê heye çi qasî evê wî li Lubnan, Sûriye, Iraq destê wî kêm kirine yanî ew nikare êdî derbasî wê welata bibe ew qasî di nav xwe de tundûtî jî zêdetir kiriye. Ew qasî di nav xwe de wisa şerek bi gelê xwe re îlam kiriye ku ew şer jî yanî dibe ku hin zêdetir ji bo gel girantir derbas bibe yanî dema ku navbera dû welat de şer çê bibe hin cudayiya wî heye dema ji vê demê ku di nav xwe de şerek cuda heye ku tu bê çekî tu bê ew yanî zanyarî bê ku twanî tu hebe li hemberî wî bisekinî ama di nav şerekî de û her deqe ew jiyanê te dibe ku wisa tehdîd bibe îdam bibî bê kuştin û li destpêkê şerheya niha herî kêm du roj carê sê roj carê me nûçe bîstiye ku di nav bajarên cuda ya Îranê taybet
لبلوچستان و کوردستان کەسێن و بێچەک دناو عەرەبەی خۆدا هاتنە کوشتن. یعنی چەند ڕۆژبەرێ لە بەلوچستانێ دوو مێرمنداڵ دوو زارۆک هاتن کوشتن. لە سنە گەنجێکی بە ماڵباتی خۆرە بوو ئەو ژی هات کوشتن. یعنی دیسا ژی توندوتیژی لەسەر وان تێکردن. ئەو کەسێک و لە عەرەبەی خوا پیا دکن و لەوان دەخەن ئەو دبەک و پڕ کاریگەریەوی جودا لەسەر ماڵبەت ژی هەبە. یعنی وسا ئیدی ئەم دبینن و خەڵک نکارن وەکە ڕۆژەکە عادی وەکە ڕۆژەکە ئاسایی دەرباسی باژێرەکە دن ببن ئەو ji بۆ گەل پڕگران دەرباس بە. ڕاستی ئەس بێژم یعنی حەیانە هاژی هەوڵدانی ژنان تایبەت لە ئیرانێ و تایبەتتر لە کوردستانێ دەستپێکردنە شۆڕشە ژنژیان ئازادی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê حەیانها ئەف بووە کە سیستەمەکە دموکراتیک و سیستەمەکە پارێزەری ژن چێ ببە. ئەما ئەم دبینن ینی دەوڵەت بخوا دەوڵەتەکە اقتدارە دەوڵەتەکە وسا ینی خاصێک و ئەم دبینن هەمبەری وێژی شەر هەیە ئەما حەیانەها ناخوازە ڕاستیە گەلێ خوا ببینە ناخوازە ئەو گەلێ خوا ڕسمی بێن بدە ناسکردن. یعنی ئەو هەوڵدانی ژنان چ قاسی یعنی زێدەتری 40 ساڵە و ژن لە ئیرانێ هەمبەر اقتدارێک و دەوڵەت دەمەشاندن دەسەکنن دەنگی خوا بڵند دکن حەیانەها ژی یعنی ئەم گوهرتنێک دەناو دەوڵەت و سیستەم دەنابینن. ji bo vê jî ez bawerim hevgirtina jinan taybet ji vê qonax de ku em dibînin şer heye ji alêkî jinan hemberî şer disekinin û hem jî hemberî dewlet jî disekinin hem jî hemberî iqtidara ku li ser gel têmeşandin jî disekinin. Ew bi xwe nîşan dide ku yanî jina tundiyê naxwazin jina sîstemeke demokratîk dixwazin. Ema hewldanê ku hatiye kirin ji bo yekgirtin hemberî vê iqtidar hîna kêm e ji ber ku ew zihniyetê ku çend sal e tê meşandin li ser jina jî û li ser civak bi giştî zihniyeteka wisa ye ku gel ji hevdû diqedîne yanî naxwaze yekgirtinek çê bibe. Yani em dibînin xwastê jinên Kurd cuda ye xwastê jinên navend cuda ye yanî ew zihniyetê ku li dewlet heye li hîn jinên navend jî heye ku bi xwe jî xebatkarin ema ew rastiyê jinên Kurd nabînin rastiyê jinên Belûç nabînin. Yani heya ew zihniyet bê berdewamkirin hevgirtineka wisa xurt nêtkirin hemberî vê zihniyetê iqtidarê biveste hemberî vê zihniyetê navendgera biveste ez bawerim ew xebatê ku em didin meşandin cê xwe nagire. Yani em dibînin anha jî opozisyonê Îranê hîna wisa beşek ji wan e bixwe weke dewleta Cumhurî İslamî difikirin hîna wek rejîmê Îranê difikirin. Em dibînin beşek ji çalakwanên siyasî ku berê çalakiya wan ya pir mezin jî hebû an habûne alîgirê kurê Şayî Pêşû belê ya Reza Pehlevî. Yani ew rastî dide nîşandan ku ew xebatê ku em dikin xebateka wisa ye ku hîna cê xwe negirtiye hîna nikariye bibe bersiv ji bo iqtidar jî ji bo şer jî. Yani şerê ku tê kirin li hember Îranê weke wisa xwe rizgarker dibîne. Ema ew ne rastî ye em dibînin jiyan ji bo gel pir xirabtir bûye
اما دماکو ام لید نیرنجی اپوزیسیون کاوسا پرمزن تونه و وسا پربهز تونه کو ملی ذهنیت ده جدا رژیم ایرانی بفکره حتى هن تشابجي هنا الإيراني وك تشابي محور مقاومتي يعني قريداي وكا أو محور مقاومتكو إيراني تشيكرية وك وانا دفكرن يعني دماغو أم بحثي قالين جداي إيراني وكا بلوچ وكا كرد وكا ترك وكا آذري وكا عرب دكن رفلكس وان أوقات جداترة يعني أم دفكرين دباكو دهاتي أما جموانا چوابه يعني أم چوا إيران درباسي ديمقراطيك بونه بكن أم چوا بكاربن أو ياسايك و آنها رژیم إيراني سپان ديه چوا أم بوانارا بحثي وي بكن و أم درباس بكن جبو بيجي از دفكرم كو هفقرتنا أو قلن جدا ما بحث كر بلوچ هيا كرد هيا عرب هيا آذري هيا تركمان هيا وانا همية وكهفن يعني اگر هفدوجي بقرن زيادة ترجي أو أوبوزيسيون نافند جراجي وج زيادة ترجي أو الرجيم الإيراني جينا هفقرتنا وان دكارة إيران بديمقراطيك بوني درباس بك دكارة وصاب دهاتویه که جدا جبو ایرانی چه بکه اما حیا او هفگرتن چه نبه ام نکارن وصا پر جدا جبو ایرانی بفکرن جبو کو هم اپوزیسیون جی وصا ما قلت اقتدار گرایه هم جی رژیم ایرانی جی هیا هم جی او شر جی کو چه بویه شرکه نرزگار کرد شرکه کو هین او قول ترکیه يعني أو أبيكو بري الإيراني هبويا هن زيادة القول بويا كو أم نكارن درباسي أو درباس بكن أما تيكوشانجي هي هم بربي هفقرتنا ناف هن كسين كو خوا أوبوزيسيون جي دبينن هي تايبت جبو قلي كرد أجر أم بفكرن أو ائتلاف كردا هي چند حزب سياسي كو هفدو قرتنا برسفة كبرمزن بو جبو رژیم ایرانی جی و بو اپوزیسیون ناوندگرا جی هر دوکا صاب پر عاجز بون جوی ائتلاف کو هات را گاندن او هف پیمانی کو هات را گاندن او هف پیمانی جی وصاب جبو قل مي رجلات هم هيوي دده و هم جي قل مي دي دزانن ب دكارن بالسيستم خوا بالسيستم بكن يعني ام دبينن انهاجي وبريجي رجلات كردستاني وصا ريخستن قريبو وصا جالي جنان جالي زاروكان جالي جنجة هر مليدة أو هولداني وان هبو أما دماكو ديديتن حزب سياسي هر يك جداد فكرة يعني صا عجزبونك بقل رشي ببو أما دماكو أو هف بيماني هات راقاندن إدي وصاد فكرم كو درباسي أم قناغا كدن بونا أو قناغا يقرتنا قلي كرده أو أجر أو يقرتن جي وصا بردوام بك أزباورم قلي كرد بكاربن وكا أويك بن بو قلن دنيا إيراني جي أو يقرتن أم دبينن دي قلي دنجي هي مثلا أو دم حيانها كان حزب عربجي وصا هف بيمانيا خراقة عندنا بلوچ جي وصا هف بيمانيا خراقة عندنا يعني خباتي قلي كردستان جدسبيك هاتني رجيم إيراني حيانها خباتك وصا جدابو يجبو إيراني
اما از باورم ببی پیمانیه کو هات چکرن و ببی اوی کو ام دبینن سیاستی کو دیدن مشاندن سیاستی که جدایه و ام دبینن يعني وصا اويكي ديمقراطيك جبو ايراني تخوازن وصا اسويكا